Image Paodam yang biri bakwai kibikpo tam kuma norem tram nok sebolonina ngasigi modul pau pijari Sufri Anusia UK na Manipur gi anuba governor wairgani Congress party di kehalaga satkadamna te haina self leader or ibovina phongdokre All Manipur United Clubs Organization amukogi sahi kuntra mapung pharpagi mapuk mon thoram pangthokre loinana Dragni Pan Subas Sena Cup 2023 ngasidagi photokre Hauzik mapung ipo pau lobirasi English singa suma trampan gi July dagi February 32 lisingani sumna kunithoi phawba hana Chhattisgarh gi governor oramba Sufri Anusia na Manipur gi anoba governor oina phampuragani Manipur gi hana governor la Ganeshan na Nagaland gi governor oirgani Manipur gi Chief Minister N Birena Sufri Anusia na Manipur gi anoba governor oina phampuhalakpada harau tayang phondok laduna Manipur prajana Sufri Anusia gi lising makhada sawatpa manglum da sangsin balaipak ama uwa phanglagani haibagi thajaba lei hayaduna hanagi governor la Ganeshan na Nagaland gi governor oina satkibada yaiphabu orsuno haina Facebook page da thagalakpa mahaki warolamada phondokkhre Congress party di kehalaga satkadaba natte democracy satpa leibakta miyambu kihan khanganbagi thabak sing political party amadi party gi miyoi singda sathaba haiba ase yamna laibak thibani haina Congress legislature party gi leader Paodam12th phongdokre wafam ase ngasi wangkhai konsam laikai da leiba Manipur Pradesh Congress committee gi senior spokesperson su waiba vice president Harishwar Goswami gi yumda nom May round tara kapsil lambaga mari lainana makim na pangthokpa pawing mifam amada phongdokibani pawing mifam atuda deputy CLP leader K Ranjit spokesperson and Bhupender yauna party ge office bear kya su saru yake akram ibovina makhata aduna Congress party ge office ki gate ta hokiba numit kharni gi mamangda petrol bomb thamjiduna mai thaba yauna yerum apum bana singba langsilakba laikre Maduda mapung waina thabak pangthok niba sing adugi wakhalonda party gi officer sibu mai thadoke khalibra haibisi suk singningai oi masida natana thasi gi taragi ahing nongyai khara helakpa tang 38 gi ayuk anganbada nongoi round tara su party gi maru oiba thau puriba Harishwar Goswami gi yumda kapsilagki asumna kihalaga party sina handuna satkadaba nate hena thona hapdaga party gi thabak thoram tawbuda thona hapkadoribani Lengak asina ngak seliba law and order ase yamna sathi ba phibam soklei lengak na democracy gi aseng masak asibu ngakpa ngamgatoribra haiba asisu hangningai oi sathram liba thabak sing asigi matangda mari leinaba singna marik sumna thigatuna chapchaba serak adu pirakani haibagi thajaba lei lengak ki mayokta wangangba yadabagi phibam ama lakliba ase lamdam asigi miyamna su soidana pendaba leramgani democracy satpa leibak Today operation ama oina lenga ki afaba thabak bu phai amadi phattaba singda phatte haina adumak phongdokpa tabani haike bomb bu mai da petrol yi bomb torga geta moi intention du di sengna khoi party office mai thage na laibra adu karino moi intention du di made geta mai tharame dharna to adu madu matungda amuksu hatta hodi haitare Yamna moina dumaina hunjan kotan nan torga phata hodi yerum apumba boibe ya akai boibe hunjalaga akoi Congress party si namjagani hairi bram nataga mangol oidana ba toribra madu gumba yu wakhandde koi ni mangda bok khalu de yamna sapata ba le bang sakata ba haitai Amuramda sakhangdam singna Manipur Pradesh Congress Committee gi Vice President Harishwar Goswami gi mayumda nomai kapsul lambagi mayokta laikai miyamna wakat mifam phamduna khongjang sangsin khre wangkhai mahobam lampakta laikai adugi mera paibi amadi club na punna sinduna pangthokpa ngasigi wakat mifam aduda saruk yakhiba singna
मिरक्ता नोई काप यानिंगदे स्टॉप गन कल्चर मरा लेबा चेराक पियो हाइबा प्लेकार्ड क्या श्री नखी नसगी खोंजंग अदुगी मतांगदा लेकाई मेरा पाइबी अमना हाइकिबदा थासी तरागी अहिंग नोंयाइदा मसक खंगदबा मियोय खरना लेकाई असिदा लेबा एमपीसीसी की वाइस प्रेसिडेंट ओइबा हरेश्वर गोस्वामी की मयुमदा नोई कापसिलंबा असि यानिंगदे मरम असिना थौदोक असिदा सेनबा मियोयसिंग लेंगाक असिनसु अथुबो तमदा फागतुना लोगी ओइबा चेराक पिबियो अमदे नोंमै कासिलमलिबा मियोयसिंगनसु मिरक्ता नोंमै कापलगा मिसम मियामबु गिहन खंगनबगी महुत्ता वारी सानदुना वारोइसिन पुबिरक्तुना लेकाय असिबु तंगरु लेताना हिंगनबियो हाइके अमरोंदसु बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वांगांगलोई मैंगनबम सरेश कुमार अमदी बीजेवाईएम मणिपुर प्रदेश की ऑफिस सेक्रेटरी निंगोंबम अलेक्सबु थासिगी मापनगी नुमिदांगदा तमथीना फुरमबगी थौदोक्ता चेनबा सिंह अथुबदा फागतपियो हाइना बीजेवाईएम थौबाल डिस्ट्रिक्ट की जनरल सेक्रेटरी एन श्यामकिशोर सिंहना लेंगा की पुनिंग सिंगसिलकली वाफम सिंगसी खोंजोमदा लेबा बीजेपी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ऑफिस मावांगदा पांगथोकिबा वाकत मिफम अमदा सरुक यादुना एन श्यामकिशोरना पाउमिसिंगदा फोंदोखिबनी मांगना हाई थासिगी निपानदा इंपैक्ट टीवी की मनुंग हुटनगी प्रोग्राम दा पैनलिस्ट ओइना वांगांगबदा खरा निंगाई संगाना खब मतुंग थंगनबा नुमित की नुमिदांगदा पुंसी टेमसिंगनगे हाइबगी मतागुम सुरेश कुमार अमदे एलेक्स अनिबु तमथीना फुबिरंबा असि बीजेवाईएम थौबाल डिस्ट्रिक्ट ना अकनबा मौंगदा कंडेम तवी थौदोक असिदा सेनरिबा मियोयसिंगबु अथुबदा मणिपुर लेंगाकना फागतपियो हाइना एन श्यामकिशोर सिंहना मणिपुर लेंगा की पुनिंग सिंगसिलकली ngasi wakat mifamaduda Suresh Kumar amade Alex ta khut thawa sing lengakna athubada phagatpiu Suresh Kumar amade Alex ta khut thawa yaningde BJYM Thawal strongly condemn live attempt on Suresh Kumar and Alex haina thawa playcasting sinaki Directorate of Extension Education Central Agricultural University Kau Imphalna Kaksing gi lauda थारुनबगी दमक कक्सिंग इंडिजिनस फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी किपको की खुथांगदा सिनरखिबा हंगाम मरुसिंग अदु कयाम फजना पालिबगे हाइदुना ग्रोथ स्टेज यंगसिनख्रे मतंग असिदा डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन काउ की डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी की हेड ओइरिबा प्रोफेसर डॉक्टर के.एस. इबोहलना हाई कक्सिंग की फार्मर्स सिंग अदु की मतिक सुबनोम कल्ली असिगुंबा सुबनोम कनबा लमदम असिदा किपकोगा तानदुना फौ लोकख्रब मतुंगी अहांग मतम असिबु करिगुंब खरा बुथोकनबा हाइदुना काउदा लेइबा हंगामरु मखल अनि असि हुन्नबा होनखिबनी मसिदा किपकोगी चेयरमैन यांखोम नीलचंद्रनसु चाउन कोऑपरेशन पेबी हंगाम न मपान साद्रिङैदगी खोय उपु पिदुना थमलखिबगी कानबा ngasiदी मयेक सेंग उबा फंगले हाइखि हिरम असिगा मरि लेनना किपकोगी चेयरमैन यांखोम नीलचंद्रन हाइ हदक्की असिदा नतना ममांगदसु काउ ICR Horticulture Department सिंगबदगी लौमी सिंगी कानबगी दमक अप्रोच तौदुना लाई पीबसु अदुम पिबिरई हंदकना काउदगी हंगामरु मखल अनि असि येंगबनी काउना ताकपिरकपगी मतुंगिना हौजिक लैरिबा फिबम असिदगी पोथोक यामना हेनगनी हाइबगी चाउन थाजबा लै हंगाम असि वांगबद नतना थराक असिसु अदुकी मतिक चावी मसि थाव सुंगबदसु पोथोक सोयना हेनगनी हाइना फोंदोखि हंगाम यंगसिनबगी थोरम असि लोरबा मतुंग कक्सिंग पाजी लेकाई लाइसंगबम परेंगदा लेबा किपको की चेयरमैन यांखोम नीलचंद्र की संगाइदा नोंगि ओइबा साइंटिफिक पोल्ट्री फार्मिंग की मतंगदा ट्रेनिंग प्रोग्राम अमसु पांगथोकी कक्सिंग की फार्मर कयाना सरुक याखिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुदा फार्मर कुथ्रा मंगादा येन मसा सिंग यंथोकी अमसुंग खोय उपुदा हापनबा इक्विपमेंट सिंगसु यंथोकी All Manipur United Clubs Organization amuko sapong lakhiba sahi kunthra mapung pharakpagi mapok kumon thorom ngasi kwakaitel akham da leiba akham lekai da leiba community hora pangthokre thorong mari leinana amuko gi president Nando Luwang na hai Manipur gi apunbagi saktam thugaina ba honor pa kudingmak amuko na sapchana thengnagani law and order gi phibam saphare hargasu license gan paiba singna sathariba thong sing asigi mathakta lengak na mieng संगदुना मतिक साब थबक पाखतफम थोई मांग मखाता न फोनो खिबदा स्टेट असिदा लाइसेंस लौदुना नोई पाइरगा टौनिंग बत तौबगी थोंग असि थोंग म सथरगबगी ममी तारलिबा असि मतम साना लखोफम थोकपा थबक थोरम लखोटप तंगाई फदे लोइनना मौसाई खल कायलिबा असिदा सिंगी उमंग वामंग कोकथोकपा खक्तदा ताइनबगी चुमलोय तंपाकी मफम सिंगदा पाट टोरेल मांगसिलकलिबा असिसु अखोय पुनमकना वाखल खंथदुना पुन्ना थौदांग लौबा मथौ ताई
अमरुमदा वार ऑन ड्रग्स के सरुक अमा ओइना पॉपी याथटपना सोहलबा मियोय सिंह असे करी करंबा अचुंबा मागेदा पुदगे हाइबदु कुपना मियंग संगफम थोई मतम चाना मियंग संहुद्रबदी पॉपी प्लांटेशन बु सौगटपा मियोय सिंहना इनसिंदुना कांगलु फुरुप की ओइबा इहौ थोलप याय मरम असिना लेंगाकना पॉपी याथटपना सोहलबा मियोय सिंगी अचुंबा लंबी यातपा तंगाई फदे मसिदा नतना लेंगाकना थादोकपा फर्टिलाइजर सिंह असी पॉपी प्लांटेशन सिंगदा सिनबगी ममी तारिबिसु मतौ क्रमना थिंगनी हाइबसु कुपना मियंग संगदुना थबक पाखटपा मथौ ताई हाइखि थ्रमदुदा अमकोगी एडवाइजर इटो टोंग्ब्रम पोइरे लेमरोल मैरा पाइबी अपुनबा मणिपुर की प्रेसिडेंट एल मेमसोगी अमदे ऑल मणिपुर मैतै पंगल क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट मनोहर आली लोइनना स्टेट असिगी टोंगान टोंगानबा CSO सिंगी मरु ओइबा थौपुबा सिंग यावना टोंगान टोंगानबा मरु ओइबा मियोय सिंगसु सरुक याखि अमदे थरम अदुगी सरुक अमा ओइना ऑर्गेनाइजेशन असिगी मरु ओइबा थौदांग लौबिरंबा लैखिदबा सिंगी ममीदा हाइकट लैकट तमदुना थांगता अमदि टोंगान टोंगानबा जगो इसै सिंगसु उतखि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD न सेंदुना दिल्ली यावना इंडिया की सिटी निपान दा था सिगी त्रा मरी दगी कुनगे तरुक फावबा पांथोकदरिबा कुनगनि थोइसुबा भारत रंग महोत्सव 2023 दा इरमदम मणिपुर आर्टिस्ट एसोसिएशन सुमांग लीला कांगलुपना चक्पा मखाव ngंबी फोक प्ले उनबा ngasi इबोयम सुमांग लीला संगलेंदगी मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल की प्रेसिडेंट एम प्रिमासी लेमा मदी इमा की प्रेसिडेंट बी नेता चंद्र शर्मा अनिना लमथाखरे लाखलिबा तांग ट्रांगमा की नुमिदांग वायरम पुंग तरुक ताबदा ओपन लॉन NSD कैंपस भगवान दास रोड न्यू दिल्ली दा लीला उनबा खोसान खिबनी सुमांग लीला काउंसिल की प्रेसिडेंट एम प्रिमासी लेमना लीला रोय सिंहबु याइफ मंगोल प्रियदुना हाइकिबदा मालेमगी मियामदा फोक प्ले अमा उनबा हाइरकपा हाइबसी यामना साउथोकसनिंगाइनी दिल्लीदा लैबा मणिपुरी मचा खुदिंगमकना लीला सिबु मियंग ताबियु हाइनसु मांगना अपील तरुकली ममिंग लैबा सुमांग लीला कांगलुप नोंगिन सुमांग लीला आर्टिस्ट एसोसिएशन की नौना पुथोकदबा सुमांग लीला ngorambi angaubigi yaifa thongni thorom ngasi लीला कांगलुप असigi पावना गाइथेल दा लैबा ऑफिस ता पांथोखरे लीला असिदा सकम लांगलिबा सिंगदी नुपागी ओइना लाइसम टोम्बा संबई इबोमचा रोनाल्डो केन मोइरांग भूमेश्वर निरंजन केनेडीनी नुपीगी ओइना रविंद्रो लांगथवाल हिरामोती थोंग्राम मोइरांगथेम ngangbana लीला रोय सिंह ओइरी लीला असिगी आइबा तराचान ओइनाम ताकपी तंबीबा रविंद्रो लांगथवाल अमदी तेंबांग बा लाइसम टोम्बनी लीला असिगी म्यूजिक डायरेक्टर ना तोनाम्बम संदीपनी हाइरे ngasi जिरबाम बरबोपरादा लैबा जिमपाली कॉन्फ्रेंस हॉल दा मणिपुरी साहित्य परिषद जिरबाम की सही यांखै सुरकपगी गोल्डन जुबली थरम पांथोखरे थरम अदुदा होजागी इमिनेंट राइटर एल श्रुति कुमार सिंह मणिपुर साहित्य परिषद जिरबाम की प्रेसिडेंट था पंथोई असम मणिपुर साहित्य परिषद होजाई CEC मेंबर थांगजम बीरेंद्रो अमदी जिरिबोन की इमिनेंट राइटर मोइरांगथेम देव सिंह चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याखि थोंगी सरुक अमोइना कुमाबम सिंखै निंथेंबम जिरिबाम दा लैबदा थोक्सोम दयानदी निंसिंग नट संकृतमना अमदी शरद थोक्सोम सिंगदोंग लैकाई जिरिबाम दा लैबदा मोइरांगथेम सुरामोहन निंसिंग साहित्यमना खुसिनखि अमरमदा जिरी लैकोल कौबा सेफोंग अमदी जयशंकर हैसनामना इबा वाक्सिंगी नोंगलिक कौबा लाइक अमसु फोंखि नुंथिरि थ्रोमदा सैरेंग सैदिनबसु पांथोखि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की कुंभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंगसन्ना लाइंगोबीदा लैरिबा न्यू रेसिडेंशियल स्कूल असी क्लास 9 दगी 10 फावबा अपग्रेड तौरखिबगा लोइनना इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग अपग्रेड की मतंगदा गवर्नमेंटना लाइंगोबीदा अदुमक सानब ऑर्डर थोकलबसु चाइरेल मांगजिलदा साबा हौख्रे हिरम असिगी मतंगदा चपचाबा मियंग संगबिदुना असुंब थबक लखोपियो हाइना मणिपुर लेंगा कंसर्न मिनिस्टर अमसोंग मरी लेनेबा सिंगी मियंग सिंसिलकली हिरम असिगी मतंगदा ngasi रेसिडेंशियल स्कूल असिगी अकोइबदा लैबा टोंगान टोंगान क्लब मेरा पाइबी लुप सिंह अमसोंग मियामना सरुक यादना पांथोखिबा पावगि मिफम अमदा लाइंगोबी मेरा पाइबी लुप के असिस्टेंट सेक्रेटरी ngangoम बिनाना लाइंगोबीदा लैरिबा न्यू रेसिडेंशियल स्कूल असिगी लाइंगोबीदगी होंखिबा यारोय लाइंगोबीदा लैरिबा न्यू रेसिडेंशियल स्कूल असी KH खेलेंद्रो कौबा मियोय अमना लम डोनेट तौदुना इंकुमजा लिसिंग सुना ट्राइथोइदा SSA की मखादा लिंगदुना
हौरकपदगी हौना ngasi phawba lepa leitana mahiro kya mahimasing tambiduna lakli Charen Mangjilda Sariba building ase government ki oiba order amata yaude school ase laigobida adumak sagadamni haiba lengak amadi mari leinaba loisangi maikaidagi tholakpa order aikhoi gi isada leiri center na tangna pirakpa residential school asebu asumna thika gi yenglaga manghan basi maike asongi club mera paibi sing amasung miyamna yaba ngamloi laigobidagi school hongba yaroi mahiroi leiba school da school building sabiyo haina lenga ki miyeng singsilakli Indian Red Cross Society Manipur State branch ta leidingai da aran ba thabak kaya tawrambagi maralda suspend tawkhraba miyoi amana branch asibu ani thokle haina media da lana pau sandrokpa se yam laibak thibani state branch asi ani thokpa leite haina IRCS Manipur State branch ki chairman Dr. Y Mahen Phongdrokli MG Avenue da leiba society asigi office ta pawmising da unaba amada Dr. Mahen na makha taduna thasigi tarukta Indian Red Cross Society Imphal West District branch ki vice chairman oibani haiba Kundongam Jadu Kawa Miyoi Amana Media da Society Asibu Ani Thokle Harak Basi Angakopoi Manipura Governor President Oiba Society Asi Natana Atopa Red Cross Society Amata Leite Loinana Jadu Hariba Miyoi Asi Red Cross Society da Lairaga Sel Thumgi Thabakta Amotpa Laibadagi Hojik suspend Tawdunu Laiba Miyoi Amani Mahakna Taukiba Aranba Kaya Adubu Kopsinaba Honabada Society Asibu Miam da Lana Wanaba Asi Wanbasi Taubigano Miam Nasu Asium Miyoi Asina Hariba Wapamasida Tajabat Tambigano Haike Lilong da Laiba 16 Assam Rifles na Turel Hanbi Matak LPM School Bu Renovation Tawduna Inauguration Tawkre Thoram Aduda 16 AR Commandant Colonel Aditya Dio 16 AR Lilongi Major Deepak Amadi Lilongi DI Officers su saruk yaki haribe school asigi phibam yamna soksil lakpana maram orga school asigi head su oriba MD Nasir Khan na 16 Lilong AR da hajarubuda matamda yabiraktuna makhoina hanagi school gi phibam aduda ki nauna renovation tawduna sagatpani 16 AR gi commandant Colonel Aditya Diona phonu kibada school asi Lilong AR da yamna sokthana leiba maram dagi headmaster ga tanraga segbat sagatpani aseng bamakti school ama sem saba haibasi sarkar dagi senthang gaitharlaga tawgadabani adubu angang sing amadi mahiroi singi khalaga hen mateng tawningduna tawkhibani school asi sengwa na bahona bada headmaster amadi school asi gi oja sing loina school asi gi committee gi miyoi singnasu asabot thawdang lawduna tawkhibani haiki ngasi apunba maitai mera paibi lok ampal Lakhinagar gi sahi gi oiba mifam pangthokre Lakhinagar mandopta pangthokhiba thoramduda 2023 dagi 2025 phaw gi pham pugadaba sing khanki thoramga mari lainana chief guest B Sir Sharmana haikibada aikhoina mera paibi luk singbu mating leina leiringai aikhoi gi phurup asi saukhatpa lingjen manaba phurup ama oirakani aduna aikhoi gi mera paibi bu masak khangba mera oinanaba honaminasi haiki Parliament Congress Senior Leader Rahul Gandhi amasung Mallikarjun Kharge na pikhiba remark sing musat khibagi nama Congress na government da kanna pressure piduna mahausaga manadraba lengakpu control to haiba wafam thamkhre amadi makhatana haikibada BJP na amaga bhab tanaduna Parliament run tawba pamde BJP na pambadi bhab tanadaba khanna sainaba amadi sarang na thonduna Parliament pu run tawba pamde President ki warol bu thagat pagi motion khana bada saruk yarduna Rahul Gandhi amasung Mallikarjun Kharge na Prime Minister Modi da target tawduna wanga khibani lisingani sumatra mari da BJP na power pa matung dagi billionaire Gautam Adani ga Prime Minister ga mari leina khibagi matang da wahang kya hangki Senate Congress leader Abhishek Manu Singh bhi na hai khibada Rahul Gandhi amasung Kharge na leibang masa taba wafam sing phono khibani amadi yamna ikai khumnana lebak masa taba mongda ngakhiba singbu lokthokhiba haibasi supremely ironical oiba wafam ni Lok Sabha Speaker Om Birla amasung Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar bu House manungda freedom of speech ki custodian sing amasung defenders ni haina paladuna singbina makha tan haikibda free frank fearless discussion tahongadamni amramda Rahul Gandhi na haikiba singa dubu Treasury bench tagi kanna yaingda phonu khibani Law Minister Kiran Rijiju na Rahul Gandhi ki thong adubu while allegation ni haike Sanabagi Pauda
District Sports Association DSA Kaksing Makada Sena Athletes Organization South Kaksing Warina Sinduna Tragnipan Suba Sena Cup 2023 District Level Under 15 Boys Football Tournament Ngasidagi Kaksing Wari Kunjapat Ki Sanabungda Hodokre Timangana Saruk Yadana Satha Gadariba Tournament Hodopaki Thoramda Naurem Sanjit Kumar Hana Kaksing Municipal Council Chairperson Oramba Na Athobe Mithung KSS Ibobi President DSA Kaksing Na Thormapu Amasong Ningthaujam Mami Hana Kaksing Municipal Council Orambina Akhanaba Mithung and Saruk Yaki Ngasi tournament asi ahuba match oina Kaksing Football Club KFC Kaksing na Youth Welfare Union YW Kaksing warang them lekai bu panjal ani suina da maiti pi khre KFC Kaksing gi mai pak na bagi panjal sing ado naurem relax na tramathoi suba minute ta aduga delbung na kuthatret suba minute ta panjal amam chanki match adu gi central referee is ajoina YW gi S Ravi Kanta amasong KFC gi Ice Srivaspu Mathangsina 30 suba amasung yankhai mathoi suba minute unsporting behavior gi yellow card book tokhe tournament asigi ani suba match oina hayeng February 3 gi nukthil pung ani ga makhai tabada All Irengbal Football Association IFA Irengbal amasung Juvenile Association JA Kaksing anina sanargani Sora Football Union SFU Sora na Sinduna 3rd 9A side open Sora Football Union Cup 2023 ngasidagi Sora High School Playground hodokre SFU Cup hodokpagi thoram aduda All India Mahila Congress Committee gi Secretary Linkim Haukip Singnai Siu na athoiba mithunglen Upadhyaksha Kaksing District Manipur MD Nazimuddin na thorammapu oibaga loinana Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki Secretary Khetrimim Kennedy Palen Gram Panchayat ki Pradhan MD Mukimuddin Singba Kayan akhana mithunglen na saruk yakhi tournament asida apun batim tranipan saruk yari ngasi ahubu numit ki ahanba match oina Lagan FC Sora amadi Beboy FC Sora ani na sanaki bada Lagan FC na Beboy FC bu panjal amaswinoda maiti piki Marak Suba Elangmum Pisak Sing Memorial State Level Men's Open Volleyball Tournament 2023 ngasidagi hoduna All Manipur Volleyball Association gi makhada Elangmum Thoiba amade Elangmum Ongbi Susila na sponsor tawduna United Naval Volleyball Team Top Sipai amade Social Welfare Club Top Sipai anina khusamnaduna ngasi Top Sipai dal sanaba hodokre Thom aduda Paswai SC MLA Sapam Kunjakeshwar Wangwai SC MLA Khuraijam Local Chief Conservator of Forest Government of Manipur gi IFS Longjam Joy Kumar AMVA gi Honorary Secretary Longjam Baleshwar Manipur Legislative Assembly gi Retired Deputy Secretary Elangam Thoiba amadi Lamjau Tongba GP gi Pradhan Elangam Ongbi Susilana Thronggi athoiba mithunglen sing oina saruk yakhi ngasi hodokpagi thorom aduda YMDO Harangoi Thong amadi UNT Top Sipai anina sanaki Hojik aroibada maroi paw pijari Sushri Anushya UK na Manipur gi anuba governor oirgani Congress Party di kihalaga satkadam natte haina self leader o ibomina phongdokre All Manipur United Clubs Organization Amukrogi Sahi Kuntra Mapung Parkpagi Mapukimon Thoram Pangkokre Loinana Dragnipan Subas Sena Cup 2023 Nasidagi Hodokre Nasigidi image Paodam12th matang se loijare miyam amukha na khurumjari